Hadin kerja kun kalau ni akan berarti ya ke group stage kalampung yakun football jong kiri Europe dan ke European Championship arja Arab Sau kalau poi syakam tak ke aran di ke second round dan ni ke round bagi ong ke knockout round. Hakan knockout round ke membuat ke tim ke baram kali final ke job kena ya jam syakman. Hakan di ke round ada dan kerja khanya ke normal time kan dan ke extra time bat ke uru kalawan poi syakat tie breaker. Kiri ki play orang syaka second round kilong ke Germany, ke England, ke France, Portugal, Spain, Switzerland, Italy, Romania, Austria, Georgia, Netherlands, Slovakia, Belgium, Turkey, Denmark, bat ke Slovenia. Kajian ka second round ka ningkong kan hapen ka Switzerland persya ya ke Italy ka sisa jan por kena steng men meet kata ka kula terik metau benai ka ar kan bu ka Germany persya ya ke Denmark kapwa khara steng mestap ni steng senya jong ka sisa jan kabal ha ka si ublei nata ka jingla kai ka balai kan long hapen ka England persya ya ke Slovakia ka menyela kai ka life terik ka si ublei ka por kena steng men meet hakan ka ju hi ka miet ka bahab ka por ka asisteng step ke nak kai kan long pleng ka Spain persya ya ka Georgia ka banyak kon ka por ka asisteng men miet takan buat sa kasi Monday ke France persya ya ka Belgium por ka asisteng Portugal ke kon ka miet jong ka siningkong ka bahab ka si baar ka takan long ka asisteng men step dan asisteng senya persya ya ka Slovenia. Kau ipat ke game kan long apalagi ke Romania persya ya ke Netherlands ka si baar jong ka khanda steng inmiet. Pakai jela ka sekan ro bakhadu kan apalagi ke Austria persya ya ke Turkey khar steng si baar kalai terik ujulai.